Anyalaki din! Sa dino ti papanamlan do, nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manen a pagsayaatan nga ibagbagam dita, lando. Nagadulaki din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay, kalukwan sa manen ti papanama si kalakay. Anyalaki din. Sumanao ka, imeng. Di naklatta ka di baybayan. Am-amukan, lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag na madamdama. Mga anak ko ni di papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumang putin, dagi tag-paskawn. Nakay babae, nakay ti makamu ka dagi ti Ricardo ah. Wan, da kaming ti makaamo ka dagi ti pang Ricardo. Di kay une ag dandanag. Ay, madanagan ang araw tani aldawan. Sumang putin, dagi tag-paskawn. Lumabasak pa'y! Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan paray, lumabas ka lata. Agpadaya mo't nilando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan ken. Ha? Nagsublimat. Nagsublim ang nagpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan paray, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapasken. Nalabit ah. Sa bagay, adu mo tinaparte ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na dapit raw. Di tayo parikot daytan, kaputan na tangdanan tayo lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlando. Ay amo ko no nya ti gagaraon na dayta. Ha? O may lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol, ti pa nagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha? Esos, napaanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anyalaki din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, landaw. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita makmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay, saan? Ay, salbag ka. Di ka lang nagbainan anapan nakipangan, nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anyalaki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupela sa dita. Mangan kakitain. Ramanam dagitain sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidom di tarwar. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, lando. Di kan rumrumar. Jak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino kumama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, lando. Rumwar ka pa'y laarab-rabi ay. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun oray na sumangpay. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga damanin nagpaskain. Adu ka tinagsangpot abalikbayan nita diti lugar may. Idayjay manay na. Adda nagungik ababaw eh.
Ay, sigurado amang rugidan niya agpartay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Hindi siya maray. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Maritmit ti kaldeng. Kaya't asawin day ta. At dapay kalding apartyenda. Naggana say nga panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay ka na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas day ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli oh. Bitaw. Ala, kung nagpeso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka lang tapari lang daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. Ada nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang day ta. Adamot imot na apala. Ah, O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala, binulog ko kin ka. ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo adito itibalay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw, iso dito imutin ati pang isubyak para Sika talaga. Itisumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, pare Pedraw. Ne, madamamit gayam ti panagluto yaw, pare. Wayne, agpaskan di hawayano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Damat gayam na luto makmakan di talamisaanan, pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kaon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinti umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no ko Ala mga alakan. Inka mga ala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay, katuan, iming bakit adda iga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asin na o tinagpaskan. Jay ngay, lakay ahawayanaw ijidaya. Inimbitaranda ka. Ay, isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlo daw. Anya? Ay, kat inimbitara kon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikar na Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka. Anya laki din, iming. Agsao manin. Mairan ranod kamot itar aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pagururayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. At nga min ng ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may nintong bigat. So, partin mi mat, di ka kay suna baboy ka. Ay, advance happy birthday, tata Ador.
Hey, agyaman na paraw. Ado laki dito may maki-birthday, tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalinay, landaw. maday. Maday talaga. Makaungutak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsaros-sarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo kaun teramida kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Nagsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Laday! Pare Pedro! Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak! Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay! Lumabasak! Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray ag sari madang. Nay, nagsublay. Nagsublingan pa iso. Adaytan, Lumabasak manay, Lanay! Pare Pedro! ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban niyo o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinagam ko. Rumbeng kumamad nga ayabanda. Ta umayat mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin nagpaisaw. Ay, amo ka na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Ay, agtignaya ka. Ni pare lang do ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Wan nga agpaisaw. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Adaytan, nakaisom asumungan. Nanay! May kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Dinulod ko dito'y awasay, di na palabas pa'y alawas kini tatang mau. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gaya ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay, di taigid. Sige, Lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo, tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manin nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Jak ka nindagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparparte ken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamarit, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao.
Lumabasak pa'y, nananeng. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madama mo tipaskan dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananeng. Ay, sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mo't nga rin tigilagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, kwa. Awan. Nananeng. Sige, inakaw na. Ay, awanan ba inday ta bakit aneng? Saan ang makarik na? Nagalas lang nga ro din abakal. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso may dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Nirniram na kaon! Ay! Kinagat na akong di asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga agin lalabas. Dayta lamak makan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ako ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kay tan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay! Salbag ti amin na salbag! Salbag dumanan inton madamdama! Inton rapay! Sagpanag! Aging kaaldaw sa grapi manay! Salikide! Ay, apo nga. Nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitaam ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamot nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kya. Ay! Nagadumanan nga ibagbagam. Oh! Ay, nukas talata na ka na yun nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga men, di ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasta una yung babaway, ngam talagang empay-payso na, tipimanaw. Nagawid na nagiilid nana. Intugo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mula ang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoad dan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha?
Asino mo, tichismosa na kay bagay iti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka na mas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsak kan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiesta kan. Awan na karon pare. Sapay pa naglalamag kita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, toroyong. Saan apari ko dahi ta paray? Iti dahi to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, iigin no talaga kayat ko paray. Oray po utam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man pare. Kas ka lagsuksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Anya lagi. Saan mo't apan ng nilas tao ngam no bilang taklunan na? Ada mabuko ko abalay? Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung nagtumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Toryong. Apay, anya ti panagkunam kanya, ulbaw. Sana ang ulbaw niya. Malaksi iti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga, basa. Kaya mo asawan, inyawin mo, ti bagbagam ang babae pare. Ay katuwa na. Apay kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada. Ngam nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanan ang makaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang ah. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itaki at dan ni Masyang itibiyag ka oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali ken aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, salit di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din tiraramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang nga rodon ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi tangay bagbagam lumlumsa nga. Apay, kapoy. Pudno, matsana ya! Naglamin lang nga rodon. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang nga rodon. Sakit lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin. Yaman. Sulinotan niya? Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam, Montoryong! Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas di pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toryong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iungiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toryong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsat.
Ay, chismosaw. Nakangagamot iti dayta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbagdan ti balay mi katakwada. Nangag ko pang sarasalitaan data na barbartek ngamin manin ni Toryong. Ay, una yan talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toryong. Salbag! Ay! No kastamlatan na kanayon. Nasaysaya at panawan kan, Toryong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tama? Awan lang nga rin ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inumot ti among nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tinday, tarason mo pa siya. Natalaka mo limsa mo tibagbagan ng lalaki ini. Na mabartak ka, kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngam inton makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo, aba siya. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka matagtagari, pare Toryong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag pang panunutam, ah. Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man, ay. Saan pa'y magkidi, ah? Ang kanayong ngamin nga iso tibagbagan, ah. Ay, no. Pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no saan alumsag. Anya? Nakadamagan mo, itinayta mo parilando, may lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti saan amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Sa lumsag pa lang. Papanan na ngay, at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung araw pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso tibiyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamammartik mo. Ni Basyang mat ita. Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare Toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasing, mabasyang. Idisam na kita pag ngay mo, pangaasing. Saan na kumama panawan mo? Ay, niya mo dati mo. Awan, di makaanus kan ka kunak tumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbalaw akong basyang. Basta saan naklaan nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat siya na kari-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnanayon alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ka muna italimsan. Tutuan! Oh. Imbes nga agsapol kay ti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumad. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki din. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nita. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na ngay bagbagakan ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpig sa akin nga tangiwa na. Ay,
Naglamis lang arodon ti panawen. Sakit igidan mo pa ti kanayon nga uminom. Papanan na nga, no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok ita. Oho! Napudon dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirot alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo. Nay, Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't mo asawan, awan ba ni ba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tasigun itinangag ko sa ritaan day di na minsan narabi. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Aniya? Ay, uray day tan arason. Ay, oras siyak mat anana. No kasya mat lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titikas siya tao mo. Naglamin ti panawin ita. Imbes ko maakaduan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarat isang sangun na, tawa ng bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na ti rason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Ang ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. nana. Kasla nakaragdag san ti parikot mo, iti kastalangam. Kailiw ko nga minan. Di ba siya? Nana. Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na ijay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga ngamen, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Toryong. Makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong amintikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dahita ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria Ide, anak kasingsing pat, pinanawan na ka, gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basyang, gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dahita ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Kat basol mo mati namin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki, di mo pare. Makapasair mo tinitirik na dahil nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manong,
Kaya't kung ipakulot dahi tibok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na tibok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas kalat ta. Dahita ka man ako na akong manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din dahi tibok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buo. Anya, Alamit din manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kino'y kanak ita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapan ka ni ili ita, beshi. When ko mabeshi, nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipakal na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipakar ko laang ti buhok ko, tada 13 month pay ni manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yurno nga mamat pagpariban ko. Barang maipaunat ko ti inang rag-abuok ko. Ay, kat mo na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no iili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan iti ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin ti 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado na ita. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat, kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawatakmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin ante. Naimbag nga rin sa anak na panigi parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanya kante. Ay katuan ang mga numanayunan to, ti agaram kan ka. Nyanti mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalat tatadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month fame? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ang ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kayang agasawa ka pasigada. Piling na mo yun. Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti panagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman ang maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo.
Agyaman ak unay lakay. Apo, nagpintas mo itong tabok mo, ading ko. Siyempre, amanaw. Kasla ka mo itong daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo, ading ko? Ijay parlor na anti muna, mano. Kasta ka na eh. Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, mano. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan mano? Tawin ti palabsam. Santo agbaliw. Nangina dagiti agas nga inusar na iti buko anya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 month peg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Mano? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang di sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudakan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor na anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapangkakati mo tagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada intan ni Anton na magpariban ko anya. Nasayat ka din o kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan ti buhok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wen, Beshi, kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wen nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napan nga ro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tanako na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dalabat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti ropa na. Korak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti ropa na. Puutam da ita. Naimbag man tadi ti parlor ko ti imayam Pureng. Wan amat,
Si kamot ang Timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alang almat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga saan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tanpureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang Timona. Ang alangarod, rugyan yung tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo ta? Awan mo nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay? Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na araw! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat tama nga isaw. Anya laki dik, imalas topay. Anya? Siguro, sa ngayon narami daw, so nadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mo umay. Isugarod mo't lang ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakangag kanya na dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may diti parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sige pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh, kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tamnam mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Yung mama mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya ka nga niya. O managbalayon ti ropa na wala lang aruling. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang mamatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mo't nga men, nakayat asawan, ano yung parimban mo ti buok, ti asawam, kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas, Anton. Saan ko apakabasulan, no kalpasan ti panagpariband na, kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya iti ropa na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin nakabalak para iti buok na. Ibagam kini Pureng. Yaramida na itiwagas tapno maikat iti kamuro na. Tapno sanda ka pagpabasulan. Nagparaban, kadbok lang ti pumintas. Sana karaman ti rupa kanugalay. Mawa taman tam! Yan laki din! Funny! Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang databisi? Diyay man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, kenkwana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi ka naman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mio, Marimar. Makakatawak laeng. Tati panag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni makat na,
Pumintas karaman ti rupa na. Agaraman mo angan to. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tangin naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may kaji parlor, apati kumaday tarupam kat prilansyak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may iji parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buk lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglatta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Auntie Mona. Ay, pasensya! Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nagsweldo ka kaday ni Jaydan March, anak ka. Ha? Ay, tatang. Naala ko na ti swildok, di pala ang rabi eh. Ay, kwa, ada ko makayat ko agatangain. Pakasid-sidak unay, anak ka. Anya day tatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasid-sidak iti karni ti baboy. Anya? Wan, iso pa nga asim man, day kanak iti igatang ko iti karni ti baboy, anak ka. Iso ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang. Kunaklakit dinoan yan. Ala, mabiit laang tatang. Ala ak tiwalit ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria, anak ko Ikanak man iti kagudwa kilo akar ni ti baboy, Maray. Ay katwan apay ngay akagudwat kilo laang. 2 kami laeng kini Maria nga agsida. No may 1 kilo nga main, amangan no saan may maibaws, kat sayang tulaang. Sa bagay mo't kit di Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo't tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray. Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adim mawat akong kingkwana iti gatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay Anya Laki din. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Taada anak mo a dramatista. Ha? Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan anaikan iti kasta a talent. Apo, Anya Laki din. Kaslasaan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dala asaw. Ne, sino man ang ibagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan na day jay dramatista kuno iti Danmarks? Ha? Ni Maria tikayat mo asawan? Kit isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarks a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, Anya Laki din? Ay, Anya? Makitkitak nga mindag iti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Iso nagpat
patpatnag da. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta. Na, kan nagalas nga ro dakit kitaan. Kan maysa, kas itinakunak. Kas lasaan da maumo mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kas lawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. anya? Nagpig sa titudo, ng paawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Naggapuak e Jayan Damari Wilma. Nagmalmalem kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwan anya pa'y ngay nana. Awam mati maarami di jabalay may. Iso na panak manan nakikaruba Ay, una yan. Naimbag kayo pa, itasaan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga. Anana? Mala. Agawid ako. Tama nga no agurura yan ti asawa. Puuna yan. Nagawid ka pala ang panyang. Di ka pala inalamin akawus mo ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapo ijay talon. Ngam sumang patak. Siyak pala ang tagluto iti makan. Ay kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma ang makichisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis. Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pala ang kastakit din ti paspasungad mo. Na, kahit, anya nga ruti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Ala Huston. Nagkadua saom. Agluto ako. Ay, saanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto? Uray awanan ti mangbangan. Pag iso nga ro dalim mamas na kaya da Auntie Wilma di kalman, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambanong nagsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Dahil man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Oo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga ano ang dadya panyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin nenyas ti panagdrama mi akas laumal. Anya lakit din. Amumatin Maria, kaslasan ka anaruwa, may ugali na di ababae. Sa bagay mo't kitdi Tila is-isyoin na di ababae. Ang pangasim ha, tasan ka kung mga agpapa-apekto, itanyaman ng ibagbagana. Amom na di kat naglulaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatit ko sa anak a basta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulad ta ka di. Noan niya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo hati parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni panya nga nakaw. Siyak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di anda Auntie Wilma. Anya? Wan tatang, apag iso alimabas ni baklay di ayan da Auntie Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adto ti sa unakat. Ay, una yun na panya. Taol ti mo pa nagdrama mo iswan na. Wan nga ron, sa anak kano ang mabampan nung agsasaon nagdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon no agdram-drama kami, tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Isu ti paggapgapon ti sweldok, isu ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kadilatan anak ka. Saan mo nga ikaskaso na di apanyang? No ti kunana, kat sa anak ang mabamban nung agsasaw iti drama. Ayos laang tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabamban nung ang mapanagchismismis di takaroba. Awan pa isweldo na. Ay, wine.
Husto ka iti dayta nga imbaga manakaw. Ti panagsasaom iti drama ket adda bayad na. Ngem ni panyan ket awan, mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may kadito'y isturko, si Kapanyang. Ah? Taapay nana? Ay, apo ka nga main, dahi ta kinalaing mong agchismays. Ah, anyat kaya tiyo asawen? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikugna. Katpudnumit nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kin ni Badit day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanan ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Paneknekam day ta anapan mo ing chis-chismays. Ah? Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Maria nga agsasao ijay drama. Ngam at least mabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma, saan ka amabambanog nga agchis-chismays? Makaswan ka pa'y, anya laki din. Anya? Adday ta, nakaswan kalagad nga rod panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso daken ka asik sika awan bibiyang ko. Sigang matinagar-arami di tiday ta. Ay, lakay. Pangasim kumamat ah. Tulungan na. Aha! Sika laeng ti agar-aramid iti dayta. Anyag ka po kumaatulungan ka ngay, sangwam ah. Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikugna. Napan mo pa inchis-chismis ni Maria ijay ayanda Wilma. Napan mo ka no imbagbaga asaan ama uma asumanao ijay drama. Ha, at least ijay drama at dabayad na. Ha, iso ti paggapgapuan ti pagbayagda nga agama. Siga ngay kuma, ha? Lakay. Ay, saan ka amabambanog amapan magkichismismis? Nakaswan ka pa'y, gunggunam kidi salbag ka! Oy, nasayat mo na nagranata si kachismosa. Ne, apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kaabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Ah, Oh, kita man, mas napimpintasak pa yung adayong amsika niya. anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Holitay. Ha? Napan mo't nagdarom, kontrakin ka. Agasamanday ta. Agrorotap ti kaso, gapulang iti kinachismosam. Pudno ka day ta nga ibagbagam? Ne, apay ibagak ayan, sana pudno. Nung ibadet ka na panmunwarwaras, asan at asawa na ti amate si Kugna, ni Lucia mat, napan mo mat inwarwaras, anilakay na tinagtakaw, iti mapukpuko at traktor, iti talon na iseng, anya lakit din. Anya? Oh, antay ta, ibagbagam iti tao, asaan ang mabambanog ni Maria ng agdam-drama, agmalmalam asumana, ang better da jay, tadabayan ti panagsasauna, gapot dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta, agrurutap ti kasum ita. Makaamo kamutin iti biyag mo. Landaw, saan kumamat akas ta ti panagsasaom Asawa na, ngam kastakit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, kano saan kamot nga imbaon tapno aramidem day ta?
Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akas lasaan ang mabambannog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sikangay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo ah. Ay naapo, makaskaswan kagapulang iti kinachismusam. Lakay. Denggam na ito maikadwa day ta akasom. Jak amo no adda pay maikatlo. Wano maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbag laki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakeng ka. Day ta akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakeng ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, Maray. Anya tinadamag mo aya. Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ket indarom na kanumay. Ay, pudno day taparay. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusan na. Oo, na yan. Anya laki, dahil. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso manao iti drama? Nga oray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Day tanga road, mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria. Ngam na imbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni Panyang ngay kuma. Ay, anya laki, din. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo ano agdarom ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada. No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay na tisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isayng. Ni Betty Malt, kunana kano nga isaw tinang poison iti taraken damiling apato ije bangkag da. Ay, nayay na Panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay bagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anya nga iti update kadagiti nagsasanga akaso Panyang. Jack nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya? Maburibura na ka talaga. Day tati maganab mo iti kinachismusam. Excuse me, gumatak man iti si daan nana. Kan bayadak mo't lang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork nana, isuman ti pangaldawan mi kinitatang ko. Sige, mabit laeng. Oh, Kat, kumusta nga iti kaso? Manang Panyang? Ay, unayin ngamin. Dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang iti biyag mo kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti insyo. Anya lakit din. Maria, ibagbaga masa anak ang mabamban nung agsasaw iti agmalmalam ka nagpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmot iti husto iti Danmarts. anya? Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon Panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontrakan ka. Ay, Nangeg mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minen. nana. Kitaem ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo latta ngaging gaita. Ngam si kangay. Awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo, saan amabambanog day tangiwat mo, agmulta ka pa'y.
Day tangarod ti parikot ko itanana. Sapay inton bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hol. Kalpasan ti panagsasarita yaw. Ingka manun ijay ayan da Wilma. Itapay laeng mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wen, tapno agtuloy-tuloy ti kasom ken agrurutap. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.